Salibona no. Yebo. Livuka njani? Sivukile livuka njani? Hayi sivukile. Bavuke njani abanye? Abanye bavukile. Sebekhona yini khona ngapha abantu? Wona abaholisa phela. Sizothwa kulabaholisayo. Sebekhona. Oh. Hayi vele wonke abantu labo lokuze nomachuma abakhona phala. Haw. Wona sigangatsha labo bakhona. Unasigangatsha, unasigangatsha. Unasigangatsha ukhona. Ukhona phela. Right. Lo mpofu lwana. Le mota zonke abanika abazoholisa kona. Sebefikile mina ngifuna ukuthatha isithupha phela ekhaya. Uyathatha isithupha? Ngoba lapha vele kuhle ukuthi abangasebenziyo. Laba felokazi njengathi abahlupheka intandane. Njengathi abafelokazi. But ababulala amadoda hayi angizaye ngizwe ngifuna ukuthi ngikhuluma manje. Ngoba lapha nohle kwamention ukuthi abafelokazi abangomama labantwana intandane abafelwa ngabazali. Kodwa ababulala amadoda hayi ngakhuluma manga mama. So usho ukuthi thina sabulala mina ngabulala amadoda. Kumbe ngabulala indoda? Hayi lapha bengisitshophela isituation engale mama. Azange ngisho ukuthi nina labulala indoda. Phela ngizwa suthi sithi ababulala amadoda hayi usungani utshela mina ukuthi mina ngabulala indoda. Hayi bengikhuluma nje hanje amaphepha lana besicheck into ebhalwe ngale. Bengikhangela kuphela kubhaliwe vele kule list. Ababulala amadoda amboni vele bahle bakhuluma ukuthi bafuna abafelokazi kukhona. Uyutsho kini phela uyamuzwa? Hayi angitsho kini mama kade. Yekela sihambe ngeke. Kodwa ngakuyisazela. Unomlomo baba lo.